U ovom pitomom šumadijskom podneblju oduvek su bila ljudska staništa. Ovde je bila kolevka vinčanske kulture, a tragove svoga boravka ostavili su i Rimljani. Sredinom današnjeg grada nekada je prolazio slavni Carigradski drum. Ukazom kneza Mihajla Obrenovića 16. juna 1866. godine tadašnja Palanka, sada Smederevska Palanka, proglašena je za varošicu. Smederevska Palanka je bila važno mesto i u novovekovnoj srpskoj istoriji. Ovde su danas vredne umetničke zbirke, kulturno-istorijski spomenici, crkve i manastiri. Manastir Pinosava u Kusatku datira iz 14. veka, crkva Brvnara, crkve Svetog Preobraženja, Svete Petke i Stefan Visoki u krugu istoimene bolnice svedoče o bogatom duhovnom nasleđu našeg grada. Tradiciju i kulturno nasleđe sa uspehom godinama čuvaju članovi kulturno-umetničkih društava Abrašević i Goša. Pred nama su više od godinu dana bila velika iskušenja, a pre svega borba protiv pandemije, ali za to vreme nije prestalo da se stvara i gradi. Izgrađeni su kilometri puteva širom opštine. Posle više od 30 godina kompletno je rekonstruisan regionalni put Smederevska Palanka-Velika Plana, ukupne vrednosti od $1.000.000.000, što je podrazumevalo i obnovu glavne saobraćajnice kroz Smederevsku Palanku od Kiseljaka do raskrsnice Zazanju i Mladenovac u dužini od 3,4 km. Urađene su ulice 20. jula, Prvog srpskog ustanka, Francuska i Glavaševa. Pored novog kolovoza i uređenih trotoara, urađena je nova ulična rasveta gde je postavljeno 40 novih bandera sa LED sijalicama. Postavljene su zaštitne ograde i urađena nova horizontalna i vertikalna saobraćajna signalizacija ispred škola Olga Milošević i heroj Ivan Muker, vodeći posebno računa o bezbednosti dece. Zamenjene su kompletne instalacije i zasađeno je 180 mladih stabala. Zamenjena je i obnovljena vodovodna i kanalizaciona mreža. Nastavljeno je da se radi na zameni starih vodovodnih cevi i izgradnji kanalizacije u ostalim delovima opštine. Gradi se najsavremenije postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda vrednosti od oko 65 miliona evra, što podrazumeva 165 km vodovodne i kanalizacione mreže. Izgradnja 5 novih postrojenja u selima Azanja, Bačinac, Golobok i Ratari, koja će gravitirati ka ostalim delovima opštine, čime će biti pokriveno 85% područja opštine, a sela će prvi put biti priključena na vodovodnu i kanalizacionu mrežu. Ovim velikim projektom u značajnoj meri biće smanjeno zagađenje životne sredine. Ulagano je u kulturu i obrazovanje. Rekonstruisana je unutrašnjost Narodnog muzeja u vrednosti od 10 miliona dinara, čime smo dobili jednu od najsavremenijih kulturnih ustanova. U Palanačkom muzeju se čuvaju vredne arheološke, umetničke i etnološke zbirke. Uređena je zgrada arhiva u kome je smeštena arhivska građa sa 3 opštinska područja. Pored depoa za smeštaj arhivalija na 800 metara kvadratnih, zgrada raspolaže izložbenim prostorom, čitaonicom sa bibliotekom i radnim prostorom sa kancelarijama. Arhiv Veroslava Veljašević je osnovan 1968. godine i čuva 190 fondova i 8 zbirki, što je približno 2000 metara arhivske građe. Vodilo se računa i o onima kojima svet ostaje, o najmlađima. Pored opremanja škola savremenom opremom, obezbedili smo knjige za predškolce i učenike prvog razreda. Izgradili smo dečije igralište i nastavili sa uređenjem svih parkova u gradu. Opremili smo vrtiće predškolske ustanove Čika Jova Zmaj novim nameštajem i započeli rekonstrukciju i nadogradnju objekata za boravak dece. U to spada i najvažnija investicija za ovu ustanovu, adaptacija centralne kuhinje koja će biti jedna od najsavremenijih, a čija vrednost iznosi oko 44 miliona dinara. Za svaku prvorođenu bebu opština izdvaja po 120.000 dinara, što već daje rezultate u povećanju broja novorođenih beba u našem gradu. Svake godine dodeljujemo preko 600 nagrada učenicima i studentima, mladim talentima. Palanačka gimnazija, koja je iznedrila poznate lekare, umetnike, pisce i naučnike, obeležava 100 godina svog postojanja. Ove godine gimnazija će dobiti novi sjaj rekonstrukcijom zgrade i izgradnjom sportske sale za učenike. Ulažemo u razvoj sporta i nagrađujemo one najuspešnije. Srbija je lider u vakcinaciji, a u opštini Smederevska Palanka vakcinisano je više od 15.000 ljudi. Zdravlje naših građana je na prvom mestu. Najveća investicija u istoriji opštine Smederevska Palanka
je kompletna rekonstrukcija opšte bolnice Stefan Visoki, čija je ukupna vrednost preko 30 miliona evra. Prva faza radova je završena i nastavlja se sa drugom koja podrazumeva novih 10.000 kvadrata, gde će biti smešten kompletan hirurški blok sa intenzivnom negom, a treća faza se odnosi na adaptaciju postojećeg prostora u staroj zgradi. U okviru treće faze biće adaptirana i banja na Kiseljaku. Banja Palanački Kiseljak pominje se još u doba Rimljana. Prvi pisani trag ostavio je turski putopisac Evlija Čelebija, koji je 1729. godine ovo prirodno lečilište opisao kao ozidanu banju sa lekovitom vodom. Kasniji zapisi kazuju da je na zahtev kneza Miloša Obrenovića 6 krčaga palanačke lekovite vode poslato početkom juna 1834. godine na analizu u Beč. Već sredinom oktobra iste godine stigla je potvrda o lekovitosti ove vode. To je bio povod da se izvor mineralne vode preuredi. Smederevska Palanka pre samo 3 godine bila je najzaduženija opština u Srbiji. Opštinski budžet bio je u neprekidnoj dugogodišnjoj blokadi, kao i sva javna preduzeća i ustanove. Bila je to opština u kojoj su građani živeli bez pijaće vode i ulične rasvete. Za samo 3 godine uspeli smo da uz pomoć vlade Srbije i predsjednika Republike Aleksandra Vučića prevaziđemo nasleđene probleme i da krupnim koracima krenemo u obnovu i razvoj naše opštine. Za manje od 6 meseci u Palanci je izgrađena južnokorejska fabrika Kyungshin Cable Europe u industrijskoj zoni Guberaš. Investitori iz Južne Koreje u potrazi za najboljom lokacijom za izgradnju fabrike birali su između 5 zemalja Evrope i između 7 gradova u Srbiji. Pobedila je vizija budućnosti i velika želja i pomoć države i lokalne samouprave da fabrika bude izgrađena baš u Smederevskoj Palanci. Time će se grad na Jasenici ponovo naći na industrijskoj mapi Srbije. Vrednost investicije je 50 miliona evra, a trenutno u fabrici radi 250 ljudi. Do kraja godine biće uposleno 700 radnika uz tendenciju proširenja proizvodnje i dodatnog zapošljavanja. Uz veliku podršku i pomoć vlade Republike Srbije i predsjednika Republike Aleksandra Vučića, opština Smederevska Palanka se podigla iz pepela. Postala je dobro mesto za život, dostojan čoveka 21. veka. Jezero Kudreč, park i lečilište na Palanačkom Kiseljaku predstavljaju najznačajnije turističke potencijale u koje će biti ulagano kako bi ova mesta postala još privlačnija. Uređenje peščane plaže na jezeru, trim staze, igrališta za decu i prostora za rekreativne aktivnosti prve su konkretne mere koje će biti preduzete kako bi ova gradska oaza postala dobro opremljeno savremeno mesto za odmor i zabavu. I tu nećemo stati. Smederevska Palanka je grad koji se razvija i gradi. Grad u kome se unapređuje svaki segment života. Mesto na kome ljudi žive od pamtiveka, na ušću Kubršnice u Jasenicu, grad u koji ljudi ponovo rado dolaze, sadrži mnoge mogućnosti za razvoj koje starosedeoci i posetioci našeg grada tek treba da otkriju. Smederevska Palanka će sigurno postati lider u regionu u oblasti industrije, kulture i turizma. Ovu opštinu prati trend najbržeg razvoja i napretka, a to je ujedno i vizija za budućnost, za nas i našu decu. Naš grad, Smederevska Palanka.